Sibumbulu sithatha isinqumo kusukela manje ukuthi indlebe yethu sayizosondela kakhulu emculweni kaSaliwa. Ya indlebe yethu sayizosondela kakhulu bafowethu emculweni kaSaliwa. USaliwa bafowethu uyadeserve ukuthi simenzele iqiniso ngomculo wakhe. Cela ukunitshela mina yabona njengamanje bafowethu masingakhuluma nje iqiniso ngokuzimela singacheme ndawo singekho kulento yokuthi ngaziwa ngumlandeli kabani. Masokhuluma nje iqiniso bafethu ushuni kaSaliwa singawubeka ku number 1 noma ku number 2 masikhuluma ngoshuni abamnandi kulesi sizukulwane. Between number 1 and number 2 mhlambe lapha ku number 1 udisturbwa indlamlenze. Lapha ku number 1 udisturbwa indlamlenze kuphela ushuni kaSaliwa. Why ngibalula uSaliwa nendlamlenze? Bafana ipeni liqinile laphana. Liqinile ipeni koSaliwa. Liqinile ipeni koSaliwa. Hayi indlamlenze angisakhulumi ke ngayo inkosi yomaskandi phela leyo. Nani niyazi nje ngayo yonke into. Makukhulunywa ngomculo kaKhuzani kusuke kukhulunywa ngeoverall. Umculo osuke uqukethe wonke ama-ingredients kaMaskandi. So ingakho ke nizwa ngibalula uSaliwa ngimsondeze eduze kwendlamlenze laphana. It because liyagqilazwa ipeni lapha koSaliwa uyabona. So bathathu abaculi engibabona njengabaculi abahamba phambili njengamanje kuMaskandi. Uma nje sizokhuluma abafethu iqiniso elizimele elingachemile. Uyabona lo mfana lo uLimit ngimbeka lapha ya ku number 3 uLimit umfokanala. Ngimbeka lapha ku number 3 after uKhuzani noSaliwa. Ngibeka uLimit. Lana bafethu asikhulumi ngabantu ekuthiwa badumile cha. La sikhuluma manje ngomsebenzi owenziwa kuMaskandi ukuthi makukhulunywa ngokukhishwa kwengoma ukwakhiwa kwengoma. Hayi labafana abathathu ayikhohlwani bafana ayikhohlwani. Yeah, obvious uKhuzani unumber 1 ngoba vele mengabe si counter si analyze isong by song compared to lamaciko engiwabalawo mathathu vele uKhuzani uzoba ngenhla kakhulu ngoba sizokubala kube kuningi okusuke kuthakwe lapha ya ezingomeni zikaKhuzani sokubala kube kuningi kakhulu bafowethu. So ngale kokuthi uKhuzani iqhawe or iqhawe likabani or iqhawe lami or wara ngale kwayo yonke lonto vele uKhuzani uzoba unumber 1. Yabona ngisazoyenza ivideo la khona ngizobe ngianalyze khona ama ingredients la kuzoqhama khona ukuthi uKhuzani unumber 1 ngane. Njengamanje sikhuluma ngetop 3 yamaciko kaMaskandi athi mayikhiphile bafowethu sizwe ukudla ngempela sidle sisuthe. Ngikhuluma nje ngamaciko nje amathathu uyabona okwamanje. uKhuzani, uSaliwa, uLimit. 3 people. Yazi mfowethu makukhulunywa ngabantu abangasiphoxi. Every album abayikhiphayo asiphoxeki lapha yana. Uyabona ngishilo ke ngathi kule video ngikhuluma ngomculo angikhulumi ngesupport ngobufeni angikhulumi ngokulandela angikhulumi ngayo yonke lonto ngikhuluma ngomculo mina njengebhinqa ukuthi uSaliwa bafethu there is no way ukuthi ngeke uzizwe uyibhinqa mawulalela ingoma ekaSaliwa zivusa uhlevane zithi shaya u1 ulale phansi ingoma ekaSaliwa uyabona
exactly njengeyingoma zika Limit, exactly njengeyingoma zika Khuzani. Sikhuluma thina ngomaskandi pure. Lento yobunsizwa, lento yakithi kwaZulu. Sikhuluma ngento enjalo thina. Asikhulumi ngokuthi ubani okhipha ingoma emnandi, ubani onobuhlakani, cha. Sikhuluma ngalento ekuthiwa ioriginality. Lento ye-identity, lento othi mengabe umcule icula noma iperforma iveze i-identity yakhe. Uyabona? Sikhuluma ngento enjalo ke, asikhulumi ngalento yemidlalo ipolitiki kaMaskandi la. Sithi uKhuzani obvious uzoba number 1. Khuzani unokushaya noma yiphi ingoma yakhe, uvela uzwi identity yakhe ukuthi mina ngumZulu, mina ngowase KZN, mina ngumAfrika, ngowase South Africa. Sikhuluma ngeingoma eka Khuzani, ingoma eka Saliwa, ingoma zika Limit. Uyabona? So bafethu singomakhanya nje indlebe yethu seyizolalela kakhulu around there imap yendlela yethu yendlebe yethu noma inavigator yendlebe yethu seyizohamba around lamaciko omathathu bakwethu uKhuzani, uSaliwa, uLimit. Yeah. Ebese sithatha ke lo mfana lona lo mfana wakwaKhuzwayo umnguni simthathe simbeke lapha ku number 4. Hayi mfana, hayi uyabona uFalabo, hayi uFalabo khohlwa. Mina ngikutshela ngokuthi uFalabo selokaqala nje ukucula ukukhipha ama-album akaza siphoxe. Every album kaFalabo ihlezi ialbum kaFalabo izoba nengoma ethandwayo, izothandwa ibe neingoma ezivelelayo. UFalabo selokaqala nje ukukhipha uhleze nehit. Uyabona? So sikhuluma ngabantu abanjalo ke bakwethu, abantu esingaba support ngama emotions, abantu esibasupporta ngeqiniso ngokomculo abawukhiqizayo. Ngoba phela la kuMaskandi kuhlukene kabili, kukhona esisebenzisa ama emotions ukuze sikhulume ngabo noma sibadlale, bese kuba khona laba nje okuvele kube automatically ingoma yabo imnandi, ngisho ayizibeki, ngisho yazi uKhuzani akazibeki uKhuzani, uyazi uKhuzani ngisho ngamzonda kanjani, kodwa hayi khohle akazibeki uKhuzani wena. Hey, obuza mina enginabangani abama Red Nation, uKhuzani isicefe somuntu, isicefe isidina, into engazibeki. Uyabona? So sikhuluma ngento enjalo ke, into evele nje ingazibeki ibe automatically. Sithi ngithi mina siyimbumbulu singomakhanya. Ngoba phela mangabe nje owasembumbulu umakhanya noma ngathiwa owakamkhize, noma ngathiwa owakadlamini, noma ngathiwa ungowakampungose, noma ngathiwa ungowakanala, noma ngathiwa ungowakabani, kodwa mawo wasembumbulu, mawuqhamuka embumbulu nje umakhanya wena, ngoba ukhothama kithi, wena uphethwe yithi wena. Uyabona? So singomakhanya ke, simbumbulu sonke, kusuka lapha koMakhutha koAdams kuyakhuphuka ukuthi ukhuphukela kofolweni koMangamazini, kuyakhuphuka kuyashona phezulu le kombumbulu komgugu, kuya koMadundube, bonke labo bantu kuya koNgonyameni kuze kuyolamula umlazi kwaKhay. Sithi thina sonke simbumbulu. Kusukela namhlanje lamaciko omathathu ebese sithi uFalabo abe yibonus. Ibona nje abantu esesofocasa kubo. Uyabona? Bese kuthi ke South Coast kuyaziwa ke vele bathathu bayi4 yes. eSouth Coast njengakithi okwamanje sisene Big 4. Njengamanje nje eSouth Coast sahamba ngeBig 4 okusikweletu umjolisi kube ubahubhe ithwasa lekhansela. Uyabona ke leyo ke, hayi leyo vele asikhulumi leyo, besakhuluma nje ngale phela bakwethu. Leyo vele iyazazekela leyo ukuthi vele simbumbulu, vele ezakithi lezo ezakwethu lezo silala ngazo sivuka ngazo sidla